Poštovane gledateljice i cijenjeni gledatelji, dobrodošli u emisiju Međimurski sport, emisiju koja prati aktivnosti zajednice športskih udruga i Saveza Međimurske županije. Nastavljamo u ritmu 2022. godine. Međimur je europska regija sporta, te su sve aktivnosti nekako bile dodatno još posebno promovirani i u svjetlu toga. No bez obzira da li je Međimur europska regija sporta ili nije, svake godine u Međimurju se obilježava Međunarodni olimpijski dan. Pogledajmo kako je to izgledalo 2022. Europska regija sporta 2022. godine ima i svog ambasadora. Svi koji malo znaju nešto više o sportu u Međimurju pretpostavljaju da je riječ o najboljem hrvatskom gimnastičaru, o najboljem sportašu Međimurja 21. stoljeća, da je riječ o Filipu Udeu. Upravo je Filip Ude bio glavni naš motivator, glavni pozivatelj svih da se priključe obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana. Ja sam Filip Ude, osvajač olimpijske medalje i danas ćemo skupa obilježiti Hrvatski olimpijski dan. Svako zagrijavanje počinje sa glavom, pa tako ćemo i mi. Prvo stavimo ruke na kukove i 5 puta pogledamo u lijevu i desnu stranu. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Sad gore dolje. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Sad ćemo 5 krugova u lijevu i 5 krugova u desnu sa glavom. 1, 2, 3, 4, 5. Sad u drugu. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično, sad spustimo ruke i 5 vježbi za ramena, znači 5 puta iza, 2, 3, 4, 5, isto to prema naprijed. 1, 2, 3, 4, 5, odlično. Sad raširimo ruke i provjerimo da li imamo dovoljno mjesta za to i 5 puta u lijevu stranu, 5 puta u desnu. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Sad idemo 5 krugova u jednu stranu, 5 krugova u drugu. Znači zamahnemo s rukicama. 1, 2, 3, 4, 5. Samo nemojte prejako da ne poletite. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Sad stavimo opet rukice na kukove i 5 krugova u jednu stranu, 5 krugova u drugu. 1, 2, 3, 4, 5. Sad u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Sad stanemo malo šire nogice i ova vježba se zove brojimo do 4. Znači rukice gore 1, rukice napred 2, rukice dole i rukice iza na 4. Pa ponovimo to 5 puta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4 i zadnji put. 1, 2, 3, 4. Odlično, sad ćemo napraviti 5 čučnjeva. Ovako spojimo nogice i ruke su ravno i napravimo 5 čučnjeva. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Sad ćemo lijepo čičnuti dolje i staviti noge ovako i probati dotaknuti lijevu i desnu nogu. Evo. Tako. Super. Sad probamo desnu. Odlično. Sad probamo čim dalje naprijed. Odlično. Sad spojimo noge. Meni omiljena vježba. To se zove leptirići. Ovako spojimo noge i mašemo s nogicama. Samo isto pazite da ne poletite. Nemojte prebrzo. Tako isto malo mašemo. Odlično. Sad ide još jedna vježbica koja se zove kornjače. Primimo se ovako i možemo se ljuljati. 5 ljuljanja. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. I sad za kraj moramo se još rasteći. I ova vježba se zove ne znam kako, ali evo ko da berete jabuke ova gore na prstiće čim više. Tak se rastegnemo. Odlično. Super. I za kraj jedanput čim više skočimo u zrak. Čučnemo se i skočimo u zrak. Evo, to bi bilo jedno kratko zagrijavanje. Nadam se da ste uživali i nadam se da se drugom prilikom vidimo. Pozdrav! A nakon što su svi vježbali sa Filipom Udeom, mogli su se mu pridružiti i njemu, ali i drugima u Čakovečkom periodu Zrinski na tradicionalnom obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana u suradnji s gimnastičkim klubom Marijan Zadravec-Masan. Kako je izgledalo orijentacijsko kretanje sa zadacima u periodu, pogledajte u sljedećem prilogu. Bilo je ovo sve za još jedno izdanje emisije Međimurski sport. Vidimo se ponovno u sljedećoj našoj emisiji. Do tada lijep pozdrav i doviđenja.